I pozdrav svima ljudi, danas ću vam pokazati kako da skinete i da instalirate Euro Truck Simulator 1. Pa da krenemo. Uđite u torrent, ostavit ću vam link u deskripciji gdje ćete ga skinuti. Kada se skine igra, stisnite ovdje stop, pisat ću vam ovako finish onda, idemo dva klik, ovdje, ovo iz ključa kopiramo. Uđemo ovo Euro Truck Simulator setup, idemo next, ključ prekopiramo, next, sad mi izaberemo gdje ćemo da ga instaliramo, znači gdje, next i install. Sad samo sačekajmo da se ovo instalira. Ja ću sad stopirati video dok se ovo instalira. Ostane ne moram, evo, već krenemo. Evo sad ćemo pomeriti da vidite sliku. Ok, evo instalira se. Ok, to je bilo to. Ovo sve skinite i stisnite finish. Sad izađete iz svega ovoga i samo uđite u igricu. Ok, to je bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!